Imaynayan turaykuna, ñañaykuna, llaqta masiykuna. Noqankani ñañaykichis, panaykichis, Jessica Aedo. Kaymi ñawinchay kutiramuykuña periodicokunaq umalliq willakuyninkunata aparikamuspa. Kunan chunka p'unchay marzo killapi kay willakuykunata aparikamuyku. El peruano apamun. Tukuy Perú suyunchispi ministrukuna yachay wasikunata qawarinqaku. Sapanka región llaqtakunaman sirrinqaku. Kunan p'unchaymanta pacha imaynatan yachay wasikunata kicharinankupaq q'ipichaykushanku chaytas qawarinqaku. La República Willakamun. Oposición nisqa ñam votokunata huñurinña Pedro Castilluta wajarinankupaq. Ichaqa vacancia kanampaq pusaq chunka qanchisniyuq votokunataraxi huñunanku. Chayqa karuraxi kashan. El comercio apamun. Kamachij Castillupaj vacancia kanampaj mana kanampajpas Congreso wasipi kunan p'unchay rimanakuykanqa. Qanchis killa llank'ayninpi iskay kutitañas Castillupaj moción de vacancia nisqata churashanku. Correo Willakamun. Maquimpi Lampayuj. Acción Popular Partido Nisqas. Voto de confianzata chaskinankupaj ministrukunata yanaparusqa. Karelim López kamachijmanta rimasqanwanpas chay partidumanta chunka iskayniyuq congresistakuna kamachijmansi sayapakushanku. El Diario del Cusco apamun. Gobierno Congresuan qhawanakushallankus. Pedro Castillupaj vacancia mañarikusqankumanta kunan p'unchay Congreso rimarinankanqa. Moción de vacancia purinampaj ñaspesqa chunka votokunataña huñurinku. Perú 21 apamun. Hospital del Niño Hampina Wasipi onqoq wawakunata hampijkuna hinallata saqipusqankurayku tayta mamakuna ministro de Salud Hernán Condorita imaymanata nishanku. Ojo apamun. COVID-19 onqoypaj vacunación llank'ay charapa hinas purishan. Sapanka pachaq runakunamanta 15 chunka 15 vacunata churachikunku. Vacunachikunankupaj llaqtata wajarinampaj yanluka lapadulatas minsa mink'arikushan. Willakuykunaqa kashanraqmi turay ñañaykunanqa arak'unpuq hayt'aymanta willakuykunata ñawinchasunchis. Depor apamun. Noqan galáctico kani. Benzema Real Madrid wan allinta punis puqllarun. Messi, Mbappé, Neymar puqllaq masinkunata qhepapis saqirapun. Chaynatas yallinakuypi Real Madrid allinta churapakushan. Tukunanchispaj Libero Willakamun. Real Madrid PSG puqllaq masinkunata yallirun. Benzema equipunta allinta punis kallpachan. Iskay golwan yallinku. Hinapis Real Madrid cuartos de final nisqaman ñachayashan. Chayan kasqa willakuykunaqa kunan p'unchay turachay ñañachay. Kaymi ñawinchay paqarinña waqmanta tupaykusunchis.